Konzum vikend akcija. 6,9. Ma nemoj. Požuri! Nema spavanja, vikend akcija počinje. Konzum vikend akcija. Junetina kilogram već od 28,90. Prve smo! Sezona lova je počela. Pa ima su u novinama danas. Mama. Izvolite. Hvala. Mama, ja ne mogu vjerovati. Pa nemoj me sramotiti. Šuti i uči. Ma vidiš da je sve okej. Samo ove godine uložili smo više od 100 milijuna kuna u sniženje cijena. I to nije sve. Svakom kupnjom možete osvojiti Plus Card bodove. Nije loše. Ali vidjet ćemo se mi.